No te marama tonu nei ka whakarewa hia e te rōpū ka hao tā rātou waiata 35. Engari kua horapa atu ki runga i te pae pāpori. Ki runga i ngā rārangi waiata toa tai atu rā kia tiki toka. I te rangi nei ka whakarewa hia e rātou tā rātou kōpae hei whakanui i te wiki o te reo Māori. Nei anō rā a te o Kiwa McLean. He waiata reo Māori e hao nei i te ihi rangaranga. Pāreirea tapa, konunua tapa, konunua koe ana tupua. He whea ko hou mō tēnei mema o ka hao. Ka hao i runga, ka hao i raro. Kei te hikakarawa te wairua, o tātou katoa o ka hao. Me hikaka ka tika i nā hoki rākua e ke te waiata ki te taumata tuatahi i te rārangi waiata takitahi o Aotearoa. First place to see the sun, Tairāwhiti is always on. Me te ahakua piki tūranga hoki ki te taumata tuarua i te rārangi waiata takitahi reo Māori, tuarua ana kia 660. Te kite i tō tātou waiata no te Tairāwhiti, i ngā kupu o te Tairāwhiti. E haere whānui ana ki Aotearoa. Me te haerere whānui ana hoki ki runga TikTok, mai ngā kai tākaro kai waiata tatu atu rā ki te rāngai pāpāho. Tino ohorere te kite i a rātou katoa e mahi ana i tēnei. And me te mea hoki e whakakotahi ai tēnei waiata i a tātou ngā ahurea katoa. I tango mātou i te kanikani o Oh He Gone. And then i puro a mātou i tō tātou ake, flavour, whirewha, ki Hei whakanui hoki i te wiki o te reo Māori, hei te rānei rewa i te kōpae a ka hao, ko tahi te tira, ko tahi te reo. Ko te reo o ngā rangatahi, o ngā rangatahi Māori o Aotearoa, i hara i te mea no te Tairāwhiti anake. Ko tāku i nānei, ka kite au i a ka hao, e rere tonu ana i ngā tau heke mai nei, e mahi tonu ana i enei mea, i enei mea pai mo te iwi. Eke ana te kōrero ka pū te ruha ka hao, te rangatahi, te o Kiwa McLean, te karere.